Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen Sami Merjilin Hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nampi a ingnaraso ingnamrai komasai khedum pen kenepon. Nijang Karbi Anglong ke parlo khiruni Southern Range Forest angkang jengkhabat plang along nampi a ingnaraso ingnamrai komasai khedum pen kenepon long. Ar koya chiklo ni phai inkoira trok ningkan suri hinira inkoira pli arni ada por phai kep malom jengkha bat plang along chiklo joni sosi nampi a ingnaraso ahur pialong pen che okang bu ajok jengkro prilo buguri khat menmiji jengkha bat plang arong along nok ajosi chopan bom do bomlo sonsi pini forester atuma phan birta pilo Radatum kedo kasik sagajok pini batplang aradatum kheruni Southern Range Forest ingnamrai kom asai khetuma phan birta pisi kheruni Southern Range Forest etach Ranger Kolomsing ingti lapen arisang hotumben damsi nampi a ingnar aswa phan nep ingnang damlo lapen kheruni Southern Range Forest asai hemalong an wandedlo Lapen etach Ranger Kolomsing ingti pen kaning chepon ke nonamat ke keso kelang phan veterinary a doctor phan hang pensi keso kapalang phan chisik ponlo Lapen bang so phisi wildlife atuma phan kapopon phan si Kaziranga a forest ingnamrai kom asai khyatuma phan birta pipon lo pusi pherang kya thengnu ningjepo Kheruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel আমি এটো হাতিলৈ কথা একদম আপোনাৰ 2-2.5 মাহৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছো কাৰণ সবে পাব্লিকে মানে যতে ততে যায় পাব্লিকে ঘেৰাও কৰি ফালৰ পৰা খেদি মানে হাতিটো একদম কট মানে পলাই থাকে ঘূৰি থাকে আমি চেষ্টা কৰিছিলো বহুত দিনৰ পৰা ধৰিম বুলি যাতে আমি ৰেস্কিউ টিম মাতি কাজিৰঙালৈ পঠাই দিব পাৰো বুলি একদম চেষ্টা কৰিছিলো কিন্তু পাৰ নাছিলে ইমান দিনৰ পৰা সো আজি ঠিক আপোনাৰ 10:30 মান বজাত পাব্লিকৰ পৰা কমপ্লেইন আহিছিল বা কল কৰিছে তেওঁলোকে জনাইছে হাতী পোৱালি এখিনি তেৰা অঞ্চলত আছে আপোনালোকে একদম আহি একদম আজি ধৰি লৈ গৈ আপোনালোকে ৰেস্কিউ টিমলৈকে উঠাই দিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব আজি ভিতৰতে বুলি আমি কলটো পাই গ'লো আৰু ডাইৰেক্ট তাত গৈ মোৰ ষ্টাফ টিম পুৰা লৈ গৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছত ছাকচেছ হ'লো ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ৰেঞ্জ অফিচলৈকে আনিলোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে এই হাতী পোৱালি ক'ত লৈ যোৱাৰ চিন্তা কৰিছে ইয়াৰ পাছতো আমি ৰেস্কিউ টিম কাজিৰঙাত পঠিয়াই দিবলৈহে আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ কণ্টেক্ট কৰাৰ পাছত সিহঁতে ক'লে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত হাতী মৰা এটা জাগাত আছে এইটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ লগত যাব পাৰিম বুলি কৈছিলে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে হাতী পোৱালিটোৰ শাৰীৰিকভাৱে অলপ অৱস্থা বেয়া হৈছে মানে তেনেকুৱা আপোনাৰ ইমান 2-2.5 মাহৰ পৰা খাব নোপোৱা হৈ গৈছে আৰু মানুহে দেখা পায় সদায় ঘেৰাও কৰে খেদি থাকে এফালৰ পৰা সেইফালৰ পৰা খেদি মানে একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে চ' আজি আমি চিকিৎসা কৰিম ডক্টৰক মাতি ভেটেনেৰি ডক্টৰক তাৰপিছত কি ৰিজাল্ট হয় তাৰপিছতে ক'ব পাৰিম কোনটো অঞ্চলতো আপোনাৰ হাতী পোৱালিটো ইতিমধ্যে মেনমেজি বাপলাং এৰিয়া Dongka mukamalong bang suri plira parusira phoke prasir kep atuma phan ration card keron amai kapido Nijang Karbi Anglong ke parlo lakhatrok bithung constituency arlo Dongka mukam waisong indoor stadium along bang suri plira parusira phoke prasir kep atuma phan ration card ake joipen keron pon Ar koi achiklo niphai inkoira pho ningkan suri hinira inkoira pliarni Dongka mukam waisong indoor stadium along rongkhang LAC akimi ke sengpon along manpeng kedo aluhisar po Dr. Tuliram Ronghang West Karbi Anglong district angkang arlo mati non hejong rongkhang LA constituency akimi apharman pini waisong stadium Dongka mukam along ration card keron amai kapido Labang so mai kado kawe bang suri plira parusira phoke brasir kep arada tumaphan ration card ronpo Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen bang suri plira parusira phoke brasir kep arada tumaphan sarkar pen kidukelak arada phan kapanong pi ake joipen ration card alo kiron ajai kapedo pon BJP Sarkar ahin pen an ke cholong lede chia Pharmanpura East Pen West Karbi Anglong along ri along kido anarat atuma phan kapanong pipon ration card kidukelak arat atuma phan kapachetang pe chia phansi pini mai along CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen pangdak pon
An parta labangso ration card kipi kapajer pon along komatne abang phu abang phiatum jongsi anam kang thandun dokok lipute nep ingnangsi hem kang sam kebeng chiaphan rat athengnu jaipon. La anchota kalilang ration card pen ale kilong pon along ake joy asang kilong chot lapukali labangso ration card pen se kachelang chiaphan awar sai sita lakpho an ador sorkar pen kirapta long pon chiputa mai along jaipon thu. Son thak thak si pini constituency pli Kopili, Amreng, Hamren, Rongkhang Arada Tumaphan, Bangso Ration Card Keron Amayalong, Karbi Anglong Autonomous Council CEM, Dr. Tuliram Ronghang, Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetongdun, Along MLA Dor Singh Ronghang, Bida Singh Ingling, Rup Singh Teron MP Horen Singh Bay, Karbi Anglong Autonomous Council, Chairman Raju Tiso, EM Mongol Singh Timung, Lun Singh Teron, Amar Singh Tiso, Prabhat Chandra Taro, Rina Terangpi, MAC Avhijit Kro, Long Bison Bay, Het Sing Rongphar, Lapen, Penang An, BJP Claim Rapet, Kethe Kidingatum, Chetong Dunsi, Ration Card Keron Amai Ing Samjin Pen, Pachun Pon, Pusi Berta, Nang Pali. Kheruni Pen Kam Singh Dera Report, Karbi Anglong News Channel. Kheruni Southern Range Forest ke parlo Kopili Lapen Amreng Forest Reserve arlo Ongdung Thengpi Thengprang Kanghu Pachimit me. Ni Jangkar Bianglong ke parlo Lakha Troxy Kopili Constituency arlo Kheruni Southern Range Forest arlo a reserve Lapen Amreng Forest arlo a reserve Thengpi Thengprang Kanghu Pachimit me pin an. Lasonsi Barla Apor Temon Kithipik Ajok Winfola Thengpi Amen Pen Ar Jabdong a Thengpi Kerot Paruhumaret. Ranger Monsing Tiso Royalty Atangka Aphai Kapaong Pig Japan Aning ke Hangaling ke Klem Kaparu Humaret Barla Aporhut Kheruni Ahawar Along Temon Tepi ke Wangpen Penang An Amreng Forest Anampi Alongta ke Ongdung Atheng Pi Thengprang ke The ke Krepon Theklonglo Bangso Ajoini Kheruni Southern Range Along ke Ongdung ke Kreptang Atheng Pi Pabengsi Department Asai Hem An Wansi Government Arona Tengpen Option Piponlo Bangso option amen pen Kheruni Southern Range along Ranger Monsing Tiso Bangso Thengpi option amen Inghet Mate Awal Arjabdong a Thengpi Rod Paruhu Maretsi option a Thengpi Pusi Paklangpo La Bangso Putha Kheruni Southern Range Ranger Monsing Tiso Rada Tumpen Kaning Cheponke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahin Pen Ranger Monsing Tiso Phan Sodak Pen Kangsai Padu Nang Jipusi Ning Jepon Kheruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel. Like no hai, mane Assam government penamasi labangke ka encourage. Nona bang langnang Karbi Anglong aphan kapavir derji Karbi Anglong aphan ke herek kokji Karbi Anglong aphan kapiku angji akam bangke ke claim ningan ne sarkar tum claim lo. Nili apong apong na pubom lo je labangke Karbi Anglong aphan kapanahok Karbi Anglong aphan kapavir klungji aphan kaherek kokji aphan kapiku angji aphan si sarkar tum kan claim bom nang lilangon aprang prang ta nili puklo pena analam pulo forest department along ke e langroy along sangti ki furdolo langroy along harlong ki furdolo langroy kapavir ji langjeng kapavir ja kamana claim lo lapen ke la sodim long ning ki oy memen nay alam bangela helo nono bangke forest department amuni to masi la solong thurpa laso ka chong hu tu malong thengpi kang hu along forest department amuni tu masi ka cherabdum sarkar atum si ka cherabdum nang litum mokro alam ning do tahailan mokro along forest department atum eja ka tum cherabdum de darlo kang hu long laso cherabdum de pana joine ke Assam chief minister pilo Assam chief minister sonsipu je muni de phan aptap apsu ke ne chekro dun thekte inte kanghu phan ke nap ke Assam sarkar atum chekloi dunde pulong te kanghu bitong dun po non bangta la ranger tiso sangho amet hang masi tomon ke bang hut ha barla hut ingrong rong ni thengpi krap lo la so thengpi ke krap amen pen ke doan arjap dong thengpi arong cham e cham sap thengpi anta amang tum thum la so lam ke kadu vera ta theklo nangli nili dele theklo li sita la so council long kupi polo action ne de la officer dong la range officer bang kupi polo dak chiplang ret ke reserve forest arlo thengpi polo pipi ora
রিজার্ভ ফরেস্ট আর লোয়া থিং পিপি পসি পানা হকরে আলাংলে তুমহান চাকরি কিপি রেঞ্জার পুগিপু ডিএফও পুগিপু ফরেস্টার পুগিপুগে লাহায়া নামপি নামদুর কেরাই কমজি আফান আলাং তুম আফান সরকার পে টাঙ্কা গিপি সিটা পিনি বাংকে আলাংলে তুম বাংকে সরকার আফান এলাসো কেরাই কম নাই ফারমান বাং কেরাই কম পিনাই রাত প্রপার্টি বাং কেরাই কম নাই দিয়ে বাংকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অফিসার তোমাসি দাদা বাংকে থেংপি কাংহু harlong kanghu sangti kanghu tumpen pajir pura pet lasai nili pinigarjong tungke ranger atung bang forester atung bang forest department employee atung bang latung kanghu tung long pen tanga ko an lo tanga ke long tang ko an tanga ke long jo ini si karbiang long reserve forest mukhala lahaya DFO ranger tung pipi wara lo pe pan wara lo sangti pi phur wara lo harlong pi phur wara lo la solam du lasi nili puji bang lailo prabjin pen ladak kai la mane kacer abdul ranger punon tiso sangho ranger tiso sangho punon forester tum punon forest guard tum punon forest long ke doan officer tompan laso kanghu long kacer abdul officer tompan prabjin pen la tumpan nep inang nangji lapen aron pen lang tumpan bisar nai pusi karbiang long autonomous council CM tuliran rohang ke hayapan nili nal tuma true pen nili tuning rio apen isialam arjulong bangso ranger nohok le dosita thengpi kanghulong si kecerap dundun pusi non ogorila lang li dos tahada ka thengpi palukson non kherun long wangde da phi la kherun certain range long non da puson si theklong lasi nang li tum da kheruni public pen kopilo pupo alang li ali lahelo alam bang na nili lahelo mati kipu sorkar pen tong ke laso license pidet luma karbiang long pikru ang nai karbiang long herek thak nai karbiang long pavir det nai pualang toman hukum pidaluma non bisaralam arjulong bang lo kai ba je along le posting pi pusita along asitino dim long talang tum theng pi ki thum ben chenglok koila ke roi ben chenglok kupini na asona ahormu karbiang long ka production kamsi la nampi namdur kerai asai khi etum laso employee etum laso officer etum laso kamsi ke claim lasi lason paklem oblogote karbiang long jut po laso aposi pinia bangke niligi pui bangla hello je immediately karbiang long autonomous council authority etum la bangso alam the langwek nangji la pen la solam the langsi la tumafan action and wek nai lang halo nili kadiman ke ranger amen koping ne tiso sango pu monsing tiso pune pine non kheroni southern range range officer lo la pen ladak mamane dola la inuet kaldeji inuet claim undeji ke pini chot kali afrang ladak segun kon ana segun lo ne kanghu penang ana forester to man nili kes tapilo afrang vigilance as chief minister vigilance long nili kes pilo ejaga tum lapaan lo forest guard tum si RCC building kan ping angdeng kuna thwa tanga long tum long alang dorma ko long long lai thing ping he pulong lasi la sobang immediately high level inquiry donangji lapan high level inquiry dosi lahai officer tum book nai lahai nili CM ake hai apan chuneli Hanboka Sartheteron Arong along Roben Hanse, Doto Hanse, Lawrence Hanse, Don Tom, Ahem Arid along Ase Karklipo. Ar Koinipai Inkoira Trok, Ninkan Surihinira Inkoira Pli Arni, Lakha Inkoira Trok Duabarguri MSC Constituency Angkang Hanboka Sartheteron Arong along Don Tom, Reed Asor Ase Karklipo. Aron barim ke kroy atum anke ningkan e sekpen hem asor read asor chesai pon mate char klipon angkok lasonsi hanse hem don thom pangrum petpen elong read along chesai pon pen labang so arid along ka chesai pon bang ke thom kurusar atumsi ar klipon laki Roben Hanse Doto Hanse Lawrence Hanse atumpen ar klipon pen vomut vokanta mesen pusi kurusar Roben pen phirang ke athengno than pachini pon Dua Barguripen Edwardson Crow Report Karbiang Long News Channel. Limen Roben Hanse Pini Ladak Hanboka Sartheteron Arong Pirasingja Amaro Akuru Sariglon Nili Nasi Nitung
nili hem peneng ni kan sek pen ni tum reng long thayang long an kan wang ta ni tum hem pian so don thom ben si i long si ni tum chakli wet la si na tum don rap la pen yo ke thege dinga tum pen akhir ju mi pen umur bukan misen par ethai la pen silong dang tan ni tum pon ni kana se pen tum idon pen ejom ni tum silong dang ta pon la si ni tum silong dang ahin ta ni tum umur bukan misen la pen ke ing hoi ing hu la pen ang thelang pong anta misen la si ni tum asek ku si ni tum earphone si ni tum charklik lo la si donatum apan anta ni tum si phasi ni torong si anta ni tum itoing lo asi kini ani bangke ni tum umur kala bangke ana phanta ni tum sosa thai be pen itum hong hari arat sitami nili hong hari chokli chuphejo arat angbong sitami nili choniri chordom pen nili aklim ate ang para tenglang nili non het jong la ni tum aphisara pusara tum kana deng tur pe sini ka bori pe sini li chokli do si bungu kanta mi thailo ka Dipurong Sopialongta Ingdeng Troxy Keprapo Indian Republic de Gov Boy Higher Secondary School Patu Aklamalong Si Karbianglong District Administration Pen Chepater Pipon Pensi Talondun India Aderalong Kapre Along Sita Pini Nipai Inkoratrok Arkoi Achiklo Lake Indian Republic de Mate India Sadhin Kelong Arni Alir Alon Pipon Pen Talon Pon Rinti Lason Taksi Pini Ladak Dipurong Sopialong Sita Karbianglong District Administration Pen Chipate Pipon Pensi Pini Gov Boy Higher Secondary Patu Aklamalong Mesen Mi Epen Talon Ajay Mek Dengpo Ingdeng Troxy Keprapo Apong Indian Republic de Catalona Long Karbianglong Autonomous Council CEN Dr. Tuliram Rong Hangsi Amana Pengpen Chetongdu Lapen Dipu LA MLA Bida Singh Ingleng Lapen DC SP Atumdo Anta Chetongdun Pen Talondu Labang so Ajay Megalong Pregjam a school student Assam Battalion NCC Atum Kedoan Gov Boy Higher Secondary School Patu Aklamalong Grill Kedam Chipaklangdun Lapen Kelada Karbianglong District Arlo Kedo Rapet Pregjam Akhai Atumta India Sadhin Kelong Arnipu Aningarong Kachipi Pen Methang Jutang Jubat Apindeng Sumpot Chingthang Pen Kilun Kekan Chipaklangdun Rinti चलो News Report Karbianglong News Channel Dolamara Alongta ke Ongdunga Dimalong Republic Day Celebration Talondun Lason sila khain ko retrok dua barguri MSC constituency ke parlo Dolamara Along Pini Nipai inko retrok Arkoy Chiklo Ninkan Surhinira inko rapli Aningkan Ingdeng Troxy ke Prapo Republic Day Celebration Dolamara Alongta Talondun Lapen Dolamara Police Station Alongta Talondun si OC Kolian Ronat Pensi Det Pi Alama Pachipur Ponlo Lapen Dolamara Municipal Board Asai Hemalongta VDC Chairman Sar Koirong Parpensi Det Pi Alama Pachipur Ponlo Lapen Lapu Dolamara Begana Long Sitami Talondun Ladak Sitami VDC Chairman Sar Koirong Parpensi Det Pi Alama Pachipur Ponlo Lapen ke Ongdung Adimalongta Bangso Ajay Mek ing Samjin Pen Talondun Lapen Lapu Dolamara Along Office Along Katalondun Ahut Kachetongdun Lake VDC Chairman Sar Koirong Par Town Committee Chairman Mongol Singh Terang Dua Barguri BJP Mandal President Sunaram Sinar LEMS Chairman Hundor Phangcho Social Worker Thuni Ramrong Par Vice President Town Committee Chairman Divin Sonterang LEMS Secretary Rajan Teron VDC Member John Kathar VP Mandal Tarun Terang CIF President Sangpi Presila Terang
rangpi Commissioner Sangpi Kajok Ingtipi Atum Chetong Dunsi Mesen Pen Bangso Ajaimek Pachun Pondong Loputa Pherangki Atum Karjo Hut Nang Pachini Dun Lapen Labangso Ajaimek Judet Pen Republic Day Amen Pen Triket Setame Kapatu Ajaimek En Pontu Puta Nang Pachini Dun Totang de Alang Litum Pen Kaning Jepon Alam Thele Arjuponik Sinang Dua Barguri Pen Edwardson Crow Report Karbi Anglong News Channel तो पिनी नाम तुमला डाक कचिंग रूम थक खान था दादा कचिंग रूम के ला इंडियन इंडिपेंडेंट डे लॉन्ग डेट पेन पुथोट कारथु थु लगे निगा रोंग जीपी रिपब्लिक डे ला रिपब्लिक डे पुपेन पो आर्नी पिनी नांग चौक सी पिनी अनके चौक से केब्रा फोंग चौलो 75 टाइम्स एनिवर्सरी लो ला दांगी तुमके पुलिस पेन वीडीपी मोंके नि तुमके थाना लोंग सिवांग पो नि तुम वीडीपी मथला से विलेज डिफेंस पार्टी पुनी तुम वीडीपी आंग बों आंता में दा थाना लोंग वांग सी नि तुम पिनी दा थाना प्लेक हाउस लोंग पची तोनो सी तो आंग दी सी दा थाना ओसी तुम पेन सी नि तुम प्लेक हाउस सब पे तुम वीडीपी डाक कौन लो दा बांगन लो वीडीपी मेंबर के डाक दो सिता it may be Dolomra Thana under banke VDP register ke trok do committee trok do Kohora Giring Dolomra mala sipula dak malo lapen isi bang bagan lapen nong tu Dolomra ko kakojan pin dak chitong banke kakojan dum tang chitong lo secretary president lang tumina matawang lo pen Giring Kohora bang ni tum hang helubing pen jog hang delo bagan dum phan bangta bagan dum ta bagan long celebrity pumana tani tum hang delo बाकी आर बीजेपी से चितों चलो पिनी नाम तुमला रिपब्लिक डे अनि के तलोन को थक ना तुम डाक कदोवे निंगारोंग पेन तबंगसो के पाथु कदोवे स्पोर्ट को थक ना थान था पिनी डाक दोलोमरा डीएमएस से दोलोमरा मलासी स्पोर्ट एसोसिएशन ना लबंगसो प्लेग्राउंड लोंग के पाथु कोन लके पिनी डेंग डेंग ट्रक स्केरा हो रिपब्लिक डे आर्नी पची तोंदुनसी दा यूनाइटेड दोलोमरा क्रिकेट क्लब लापेन जायन टीम बाचिक्रांग आलांग ले तोमो से क्रिकेट के पाथुपन माने फ्रेंडली मैच लबंसो पिनी लाके निंगारोंग पेन कंसर्नी पची तोंदुनसी का पाथु लापेन नि तुफान दा ला दोलोमरा मालासी स्पोर्ट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी रोफार संघो लपुर लापेन पुगल तारो संघो बाचिक्रांग पेन सेनि तुफान बां alhi sojana fasini kena jotong do तुमला बांगसो पिनी स्पोर्ट लोंग नंगा तुमला बांगसो खेला पिनी पाथुगे umpen thalo la tim ni we mane la Dolomara mane la United Dolomara Cricket Club wa tim la isilo la pen park Zion wa tum pen isilo macikra la tim yang bong de luar bagori long pini ata bakola Republic Day to nani ke talon dun la puson do masa oh la sonte ong dum dim la mitang sai hem long la nitum la da Dolomara PWD tum tame la sonte pini sai talon dun sayang deng deng dun si det pia la main thudun la pen parta nitum Dolomara town committee hoi long tame nitum det pia la main thudun la pen ong dum adim se la sonte thaksi school long kusita la pen kapre tum long tame mitang sai hem long la sonse pini det pia la main thudun Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me